O ye so fuafuanga e whaatino se atina e fou I lunga o lo whanua. Po le fausiaina o se fale fou, suaina po le tanuina o lo whanua, po le vaevaeina o lo whanua, fausiaina o se pā, fausiaina po le suaina o se awala. Po le alava se si atina e o lo fuafuaina I lunga o ele. E tusai ma le tulafono o fuafuanga mpulenga o no fuanga I taulanga duafe ma le wha. E ao na whaamatuina atu se malienga tau atina e. Mai le ofisa o fuafuanga ma pulenga no fuanga I taulanga. A o le ia mataina so o se atina e lunga o ele. Asia si mai le mātou ofisa mo se whaatatanoanga. Ina ia mauti noa le saunga le mua la wātina. E le ngata I le siu manga, ai whaapea fo I le saunga le mua ma le nofu lei. O a inga tua oi. Mo nisi whaamtalanga, whaafso tai mai le ofisa o fuafuanga mpulenga o nofuanga I taulanga. I le telefoni lua tasi ono tasi. Pesu mai il fonga whanlima. Mauto tu ya tua tupua tamsese efi songi. Ia e fia e whaafelo I atu I le mai moa whaafonga a le mamalu o le tātou atinu o le nei fo I tae au o le aso tofi o le aso luas fulma leono le nei o le masina o Februari lua afe luas fulma leono ta alofa lava ma lo le soifua manuia ma le langi mama. Ia ua malo tia fo I le tātou potu au tu whaasaralau o le ala ata le TV iwa alo tātou malo I le nei tae au ia le o mawhaatasi ma le sui o le mata ngā luenga o ngā luenga, whila ua inga maati na ese alo tātou malo le sunga I a Julie David. Ia ua fo le whaatala noaina o au nanga ma matawhai oi ia mo le sila fia e lo tātou watunuu o au nanga a le vaenga le puma o le mata ngā luenga o ngā luenga. Whaatalo whātu Julie nei tai au malo le soifua manuia malo fo le ona sai fe au mga luenga o le nei vai aso. Ia malo soi foi lawa fionga o le tu mai foi nei tai au ia ve foi ni lau e whaatalo whātu ai mau folo whātu whafonga anga Samoa na tunu pele nei tai au malo soi fua malo folau. Ia malo whaafitai I o le sunga ia Julie o le suisinia lea o le vaenga lea o le matanga luenga le vaenga le puma. Saunoa ia Julie ia o le ale tūlanga o le puma I totonu o le matanga luenga malana au nanga I lo tātou atunu. Ia whaafitai mo le awanoa I o te iloa whafonga mea Samoa le nei tai au I o te iloa le fau le pokalame. E le fau foi ia le whafonga Samoa I le pokalame le matanga luenga foi o ngā luenga. Whela wa inga matina ese ia po le vaenga patino nei a le puma. O lo o walau sila fia I le atunu. I o whaamoe lava le nei tai au I o le tam fai fo e toi fa manino ia pe fa manatu fo ini se o nanga ale ofisa awale no fosila fia la tunu malo ia se ita se e tu ia lai le vaenga o lautu o nanga fo ia mo meo ngā luenga ia fausia I lunga o whanua faina e sau noa tau wha malama le tu lea wa te loa e peona e sau noa ele fou le whaafonga male mai mo al tata wa tunu peitai e au pea ona whaamanatu, masanga whaamanatu pea ilo tātou atunuu ia le vahenga leo lautou au nanga. Ia whaafitai mo le sila fie Samoa atua, ia o le mātou ofisa, ia e lima vahenga ese o lo iai. Ia e pe o le vaena patino pe o fisilinga nei tai au. Ia sa o le si vaenga le o le mātou ofisa po le si section lea. I la tau le ngafa ma le whaatino ina o malienga tawati nae. Ia po pe mita fo i etu ina atu le mamalo le atunu umo so o se ati nae. Ia o le vaenga la le o le mātou ofisa e ta ua o le vaenga o ati nae ngafa tau lima ina po le Sustainable Development Section. Ia o le vaenga la le ngafa ma le whaatino ina o malienga tawati na e tu ina mai le ofisa mo I talo sanga mo se malienga tawati na ia mo sila fia tatu atu nuu lo ia lava le process whaataitai ngā whape fia whai se tina e lunga whanua ia e te tau lava na e whaafso tai mai mātou ofisa ia e le mātou fō me whaatumu ia e fo I pepa e mana au mia mo le whaatino ina o le talo sanga whaataitai inga pepa o le whanua ia ese fo ia la ia pepa o whaamatalanga e mna o mia le ofisa e fua lava le tu ainga whanua le whai ele atina. Whaataitainga a whaapea o whanua o mia sa o loto. Ia e lava pepa o whanua o umana o resitara ina I le tangata e ana ina le whanua. Pe o pepa na e whaata ua le ofisa ia me se foi o le ata o le ngaluenga le fia fausia ina le ata le ta o design plan. Ai loa I e mātou ia le tele o le fale ia
e latu fo ilale asia singa le ofisa i lunga o le whanua. Nei e mawhai ona mauti noa o saunga le mu, matala fea ngai le vaenga o le whanua o fufua ina e whai se ati na. Malo, whaafitai. I le whaalongolongo atu le tūlanga lea. Whaafewhea le tu ai ngā ati na e fo i lea o se ati na e ono a whaina i le si tua o i le au tafa. Pe o le whaataita ingo le wingola o fesili. Ia te ua umana o e whaisa o whale tā mea sa o pisinisi po o so o whale o loa po le asi tūlanga o te mana e whai. A o le a inga le au tafa i le se pisinisi o laino no fo le lato o whale le so ma o le whanua whale anganu. Whaina e sa unua le tūlanga na Julie. Ia whaafutai mana ia le fesili, ia mole sila fia e le tato tunuu. Ia e lava ia inga i lalo o le tulafono le puma, ia e me se foi o le tato form le whaatumu. E i pepa e ta o affected persons forms, ia po o forms e whaatumu mai au mai le malienga lo tua oi. I le whainga o launga luenga, mole sila fia foi e au mai tonu la tau sanga. O no atu le office e whaile assessment i lunga o le whanua. E wa aile le tūlanga ia peila o le whanua tau Samoa, po le whanua whalenga nu. E le vaenga o le fōme e mai eile malienga mai le sao le aenga ia a whapele o iei se sao ia e tā paele o fisa ni a malienga mai matai to o luope to o tolo le aenga poto mo sila fia Samoa i o tato pe o whanua tau Samoa lava e whaisina maa ale o nolo o iei lava ia le sao le ainga o lo opulea. Ia e peo vaenga o mai e tā uaile le au mai tono tau sanga. Ia mau atu le ofisa e whaile lako assessment i nunga whanua. Ina ia mau tinoa e saonga le mula wati nae. Ia ai saonga le mu foi lo tua oi. Peo nau tā ua pepa ia o whaamtalanga ia e whaasaini mai le tua oi. Tu sau pepa nai a mai le malienga lo tua oi. I le ngaluenga po lati nae le la whai. Ia maolewa noa fo ile e whailoa ia ilo tua oi. Ia la wati na ele tau whai, ina ia mwhaiona malama, ia mawale no fo le lei o lausunga e ana ina le ati na ia e maise o lo tua oi. Whaftai. E whaafewhea ona whaamalie ina lo tau o fisa pe a whaapea ni le wa maile malienga le tua oi. Ai anga ia tau o fisa, koe kiki api pi i le pisingisi le le whale o tua oi. Whawhea tūlanga lea tūlim, whaina e sa unua e whaamanino. Ia whaafutai, ia o te ilore tūlanga lea e tupu pe a whaapea ua whaise pisi nise au noa ma se malienga tawati nae. Tusa ua whai lava ele i whaamalie ina ia a wala tūla fono. E a whaapea awai avatu le ofisa le malienga tawati nae, wa approve lau pe mita. E ia inga i totono o le pe mita le tu ina atu. Awale fausia ina le atina, ene ia mauti noa. E ia i foila ia mamau whaatulanga ina. Mai le utua o ia tatau ona whaatu ina i lau ati nae. Pe fale nofo, pe pisinisi. Ia ua iai lava ia inga tu ina atu whaatasi totono le malienga tawati nae. E fua iai le whainga o lau pisinisi, ia po lo maota foi. A whape se tūlanga fo ilea ua complain mai pe au mai se whaasea. Ia e watu lava lo ofisa e whaile ato wasia singa. Ia e a watu fo ilea le whautuanga tala whea ngai. Ile ana le ati na e le tūlanga e te tau ona whai pe whape wa awhia le tua oi. Ini tūlanga e tawala atu le ati na e le e whai e tangata le. Whawhitai. Whawhewhea wa tele mea wa tutupu. Whawhewhea tu ai ngā tūlanga fo ilea la ua i oe mai tangata lai no fo i oe i wa malia i le pisinisi po le ati nae po le fale fo i o le a whai. A mai sea mea nei o whanua whaaleanga nu, po whanua tau Samoa. Ai umai fo atu lola i o isi tangata o le a inga lea po o ai matai o atu tā ofi ngā luenga, whai mai ele i eise la tau malienga. Whai nai sa unua le vala lea Julie. Ia whaawetai, ia o te loa le vaenga lea, ua tele ia mata upu. E ngā whamalmata ofisa e pe sa o ele sau noanga. E i mata upu ua umona a maile sangi ngā lima le ofisa. Ia o lea lawa ele whaatuatuanga le ofisa e tonu masao ia whaamaumonga tu ina mai. Ia e pe itai ane. Ia muli ane ua toe tu ina mai se whaasea e se tasi lava le ainga. Ia e tam whai lava le ofisa
e le whaapito le au nanga le ofisa se tangata se toa tasi. Tam whai lava le ofisa e au mai o mai tonu vaenga i e lua. Tangata e ana ina la tina e ia maleo lo whaasea. Tam whai le ofisa e wha tala noa e tono le ofisa. Ia pole a se au wala fo i le fo ia le whaafita auli. Awai ia mata upu o lo wasaini mele sao. Ia ai e nisi o le a inga ele o malilia. Ia tele lava lau mata upu e whaamalia ina lava i se mato au nanga fo i e tamu whai e fo i e whaafita auli. E ala i whaatala tala noanga e whai e mato ofisa. Ia e tele lava lau mata upu e fo i a lava e ala le whe maalamala maa e fo i o a inga ne e lua. I maa mai tone whaatala noa. Ia e whaapeo se tūlanga i se mata upu o maa le ale tele. Ia o te lo le tūlanga la lea ia o le tele au nisi mata upu ia e le whaitalia lava le a inga e o ai i le tūlanga fo i le whaamasinonga. Ia e o lo la whaamasinonga ia e le oto ia i se ia fo i le se tūloa le ofisa tu ulava o nolo woi lunga atu le sivaenga maua lunga atu. Ia e le tu ua ai le fisoso ani mai o le ofisa i tūlanga fo i o pepa whaamatalanga i pepa fo i sa atu ina atu e whai le assessment a le ofisa pe amana o mia. Whawhela mo meo whanua o mia sa loto po o freehold lands. Wai e se la tō mai le whanua whaaleanga nu. Whaina sa unua e whaamamlama le whanua o mia sa loto pe a fia whai se ngā luenga po se ati na e foi. Ia, o te loa o le vaenga le i whanua o mia sa loto. Ia, o te loa e le tele se lave lave. E whai ngō fie lava le mātou assessment po maleilo i longa le ofisa. Ona e mātou te tāpā sa o lava le tangata o alu le whanua. Awai au mai pe po whanua mātou loa la i o tangata le aluai. I o tangata tonu lava le tāpā e mātou lana malienga e whai elenga luenga nua whanua. E whuila le vaenga o le mātou foam. E saini ai le tangata le alu le whanua. Mo sila fia tātou atu nuu a wha peto o lua to o tolu peto o fia lava tangata o lo o aluai. Le pepo whanua o tangata umai e mna o mia le mātou ofisa le wha saini. Mai a mauti noa e sa o wha mau maunga o lo tu ina mai a mātou. Ia na mai whuila ia male ata ngā luenga le process o mea maasani lava e pe o le winga la utala e wha awhai ngō fie atu ia whanua ia umia sa aloto. Awa o le restara ina lava le tangata ana le whanua. Ma mai sa o ai lava le malienga masaini ia le form. Ia. Whaftai, se i tā se e atu la le tātou pe mita. O le ale umia whaanga ioi e le tātou pe mita. Pe a whaapea o le ufia whaisa o ngā luenga i a leo te mana o e whaatino ngā luenga mō le i le lua vai aso o mua po o le vai aso fo i o mua. O le ale umia tauna o na whaanga ioi e le whainga o le pe mita o le whale po se ati nai. Ia mo le sila fia tātou atu nuu. O le umi lava e whai le assessment a le puma. O le lua vai aso mo ngā luenga la ia la iti pe o whale nofo. Ia o le ala vase ngā luenga whale ta avale. Se ivanga nā ai. E umile process al office ina ua iaini tūlanga fo i o ni pepa whaamatalanga lo o mātou mo o mia. Ia awa tu wai ona submit mai e le ana le ati nae. Ona umile o le process. Ia pe e fo i ne ati nae fo i whaateta ingo ati nae te tele ala malo. Ia po pisinisi fo i. Ia o ati nae lana e o vātu ma le lua vai aso. Ona iaini se o vaenga e pasi e mātou. Ia pe po o referrals fo i e refer e mātou le talosanga. I nisi o nanga tala whea ngai ai mai se nisi o matanga luenga le malo o lo so tau au ma le vaenga le puma i po matanga luenga foi a wale tu ina to malianga tau ati nai e mai foi se la tau fautuanga ia po le e saunga le muma le leile e talo sanga le tu ina mai mo se ati na Whaftai, whawhele ngā luenga foi lea toi wha awau, whapea o le ua mai au na whai le whale, whaataita inga. Ia ai te iwa nofo le a inga o mana o toi so atu se siva inga o le whale, whawhele tūlanga lina, e toi talo sanga foi se si pe mita pele ai. Ia, sa o lei, e toi talo sanga le si pe mita. Pea whaapea o le na vatu le mani ngata o tina, e pole pe mita e whai elenga luenga. Ia, mole sila fie sa mua mai, ia e lua tau sanga le umi, whaatuna ngai no tatou pe mita. A whaapea o loa e fina ngalo, whaapea o le na approve atu, ia petalia tu foli tau sanga mo lau pe mita, mo le whale nofo lua potu moe. A te ua alu e mana atu so
ia mo sila fia e toi apalai fo i le si au pe mita pol malenga tawatina e ona le mafuanga o le o toi whaonga atu le si vaenga o lo whanua wai mo umbia le ato le ofisa e whaile assessment pe tala whea ngai pe tala whea ngai le vaenga le wai fufu e toi so o atu ai le whali a wau le la whaonga ina le si vaenga le whanua ia mauti noa o le tala whea ngai ia malelei le vaenga o le whanua le la whaatau tai e le ngaluenga ia ai saonga le mu fo ilo tua oi ia wane ia se vaenga fo ilea e so o atu lau fale ia ai wo o vatu le tulu mo spata ta inga ilo tua o ia wa e lava ia mamau whaatu langa ina po setbacks e tatau ona tu wele fale mai lo tua o ia le mawhaiona PPE o wai a fia fo ile no fo le le ia mai se fo ole so i fo le le o lo tua o i pe fa pe PPE atu la watina no winga la Julia le winga la saunoanga o a umane lua tau sanga muta mana o so lo ta fale toi apalai fo ile pe mita lo no winga taimi umai e so o ai e to tong yala ta tupe o le saolia lo to au nanga Julie ia mo sila fia a fa pe lo wa approve atu la pe mita lua tau sanga ale wo umana failo fale to tono tau sanga e tasi ai ni si va en lo fale fia fale le i to tonu lava le fale le ia e okay ale le pe mitale na tu inat wala e valid wai lua tau sanga mo ngaluenga fale le to tonu ale fale ale na approve atu e se ivanga na ai wa fina ngalo e to so olo fale yo inala e tatau ana to e file le simalinga watina e fo ia pol pe mita fo ono le wo fo le o le la to fa nga to le si vai ngol fanua e wa tsono atu lo office fa le la to asia singa ma fa le assessment pe tala fe ngai pe fe tawile to so o ngalo ma o tsaine ite iwa o so o atu o vai o le ile tua o ia e tele la vale afianga wa a pol fatita inga atu puse mu ia e fa ngo fiena mu lo fale mu atu e matua oi ono wale mitina le kako se pexe tsauna yai malo o le faanga yo inga o nga luenga ma le tua nei vai tau le sau le malosi o fa yo sauai mai wa te tau fo ila ona ia ini suinga fo ile ai mo meo o ala fua e te tau ona fausi ai maota malawa ina ia saunga le mu fa fe tu langa na e ni asia singa to ofisa o i nga luenga uma ia ina tu ia tuli loa va enga ia fa ftai ma na ia le fasili ia mo tu langa le ile taimi le tu ina tu le malenga tawati na o to tono le malenga tawati na le tu ina tu mo so se ati na lava o ia inga ese to tonu o nisila o ia inga o lo ia ile va inga le pe na esa no ai ia eta o lo tu ina tu ai le tauna fa ma walunga o le fali o le foundation o le fale a wa vaenga o mai ale ma wa mai tato officer le taimi le file assessment le o to ma to e file assessinga ele a matsaina nga luenga e lo e ma to le location pe lo vai pe po le tūlanga o le location le fifa atu ele fale o inala le avato le malenga tawati nae o umana tu ina atu mai e tonu ia ai inga ese le la ve ma tūlanga pe ona e sa no ai ia e tu atu la ve ma to le inga e sa ona fa ma walunga le fola le fale po le foundation e fu le mato wasi singa ma assessment le na watu le office ai nunga lo fanua ele amataina la nga duenga ma lo fa fer to nga tulanga fo le o le wa to officer la umanga faile fale ai le o sta ia le o tu lai mau lalo alenga fai ko fa mau walunga onga o le tulanga fo ile tafe mai oni ala vai mani tafe nga fo ile a fai na ilona mau tamalona lawa o le ase tulanga o ia pe ava pe o tu le sia singa ile o sta ia le tangata yo na le atina ia tu unga mai ia inga nei ia faftai o te lola tūlanga le ele mātou vaenga i lalo lava le matanga luenga nei e tasia the Ministry of Works, Transport and Infrastructure o le matanga luenga le tasi ia o le vaenga la ia le puma ia e so tau au ele tatou vaenga au pasfale o le vaenga la le building division i o latou la le ngafa ma le siaki ina o le structure o le fale i o latou fo ila e o atu le taimi le wafa a mata fausia ina le fale o le vaenga la le pas fale latou te
va ia le tūlanga lea, le fausanga le fale, po o mautu, pe le lei, ia matūlanga o materials o lo whaonga aina. Ia e tu watu lava fo ila le matou vaenga lea le au pasifale. Ia fautuanga tala whea ngai, ia e tu sai o le lato sila fo ia ma le lato asia singa le taimi lea. Pe o le fesota inga ngā o le ngaluenga le puma ma le vaenga le au pasifale. So le puma e atu e ases mua lunga le whanua. Le tūlanga le la whaatuina e lawa tinai. Ma ai tūlanga i le sisi o manga ia mautinoa. Le saonga le mua mea uma le ngata na saonga le mua tangata e ona le atina. E malana atina e. Ia ai ia mautinoa le saonga le mua le ainga tua o ia la soifua le lei. Pe ona ia inisi o nanga le tatou ofisa. Ia o tūlanga lava ia mo le leo sita ia o le a. O le tūlanga o tu ina atu mo le fausia ina o le fale. O le vaenga la le nae ngafa ma le matou vaenga le au pasifale. Po le building division i lalo lava le matanga luenga nei tasi. So la towe e o atu e approve atu lo le malenga tawatina e le official puma. Ona pasi lo la i o le vaenga le au pasifale. La towe le atu e faile lako assessment le fausanga le tatou fale. Po o le lei ia mamautu fo ima ma le fausanga le fausia ina le fale. Ia e vatu fo ila la tou ia le fautuanga tala whea ngai e fsoso ani ai i le atina. E se kai mi fo ile Julie wa ko mai la ko fo ko nga la wa mau ko mai fale wa ko o le ia o le ala a fa pe a tu ai fa ia ile fa ia tina ka un ka o filo fale la ngale o ska ia me ia o le ase tu langa e se kai mi tu po ni me fa pe na ile au nanga to mtanga lwen Ea o te loa ia taimina tupu ai e lavanga luenga ele usta ia fateta inga ngaluenga te tele. Ngaluenga te tele pe o fale sa a fa pe o atule au insinia mai la tolo ele to mai fa pitoa. Wa e o fa atasi lava mal tato vaenga le la pasfale. Ia mal vaenga fa la pasfale a fa pe o atu e va ai ele o se vaenga o fa le tonu ele o le leo na fai. Ia e ave lava le tu alalo fo ile ta o filinga luenga ia e tata ona fa le leia le vaenga la le o le lei a wa e ono afia fo ile nga luenga le ale asi vaenga le tam fai atu le pas fa ia me se ele sefe e ono afia ia soifu o e ola fa nga ina le latina ele e tupu o lo tupu terminated ia nisi o atina e pe o nga luenga tele ia e pe o falisa ia e ave lava ele tu alalo ia e ta ofi lava nga luenga ai ta mo fai fo ia fa fita uli a wai mai mau e tele a me mai mau wai mai mau se leni ia mai a fia fo iso fo o tanga ta pe ale le na fai la tina na lo fa tai ia mana tu tuli ona o le tatai mi ala fo tu ia nei ava noe te sau no ai po o ani si vaenga o le o nanga le pumai e te tau ona si la fia e lo tato watunu ia whaafatai mo lava noa, ia o te ilua, ia e tele lava nisi o vaenga e fia tala noa, ia ai manu le taimi, au te ilua o nisi o vaenga ma oti lava o le mata o nanga, ia e peila o malenga tau tina e po pe mita fo i malfausia ina so o se atina e lunga le whanua, ia o le upu atina e le na o le fale, fausia ina o le fale, ia ai le ngata fausia ina o le fale ia o le tanuina o lo fanua suaina o lo fanua ia po se atina e fo i e fai mo sina taimi e le tu mau ia pe tu mau fo ia mana mia la val fai o male ngata watina o ni so mato au nanga ia le mato vaenga o vaenga le ngafa ma tu langa le soifua le lei mo se fia tato atu no ia soifua le lei ia e au fia ia manongi le talfea ngai se tu lo po le manongi o le safety kalo tua oi ia po o suava i la fawai o le leo te tele o la au o le pisa o le pefu so sunuina o la pisi o vaenga o manalo o ngafa matata o ofisa ia o le manalo tila wala ofisa ia mauti noa le ngata na mautu ma sefela watina ia mauti noa o maua le nofo le lei ia malasoifua le lei o lo tua o ia ala i la watina ia o le si vaenga le mata o nanga ia o lo ia le bloketi le whaanga solo le street addressing project o te loa atonu o sila fia inisi ia tu sole wha atu si ina o whanua ma fale le alai e le
te loa a tonu o sila I nisi o tatou fale I tonu nei taulanga I fale al malo lo a matona wha numera ina ia ole aunga lava ole apolo keti ia ina ia mwhaiona wha whaingo fie ia ala fe malanga inga mo le sila fie tatou tunu ia mwhaiona wha whaingo fie ele ngatai tu risi tawhau mai ia al tatou lava ia tunu ia wha whaingo fie ona I lolo maota atu puse po le mu po le alime ia e whaanga ina tātou GPS wo ele whaingo fie ai ona I loa le mele I lo maota vave ona o atu leo au nanga e fisosoani ai pe o vaenga tā ua ia o le ngā whamale tātou ofisa taimi nei ia a whapea lava o iei se mata o pe mana o mia ele mātou fisosoani ia lo avanoa tātou ofisa e tu ina mai foi ia se talosanga po le lava se tūlanga le soifua le lei ia po sawati na elo fia fai ia lo avanoa lava tātou ofisa I le foloa lima o le tui atua I po le tate foi ia o inalo il tātou ofisa I nei upolu ia alo ia I fo tātou ofisa I savai mo sele sala fai I salolonga I lunga alfonga fale lua le market I salolonga lo I tātou ofisa I na mwhaiona tu ina atu I fo I se au nanga e me se fo I se fisosoani I se mta upe e mana o mia ai fisosoani ale ofisa Alo sau noa Julie, ai le I whaai ua ta pokala me o fia la le wa sau noa e iai si au tō au nanga e peila e au fia ai le soifua le lei. Ia me fo I mo me o leo la au wai tele ana o me le tupu taimi nei I le mole me o le wha leo te tele o la au manatu I wha la tō na o la tō wa le I lalo langi nei. Lona winga la a whai e umalona ta whai atu iai ele tu au la fo mai tu sa ole talo sanga le ufai atu ia ki la lo la to la au ole me so ai ole mai lo mata upu I lau to vaenga le puma I mtanga ngā luenga Julie ia sa ole pe o tu langa nai fautu ina lava mato ia le mo muatala no iai le sa mo lava ia male ava fata ia e ta wale tala no mo iai se vanga nai wa if you tala no atu le ai ia ona ia maulava no te suma I fatala no al mato officer ia ole si foi vai nga lu fata se mato I tu langa ia pe fa pe ole fo ia lava ia o matanga luenga leo e vai nga mato mata upu e mato te nga lu fata se pe a me se lava se mata upu wo nga tele ia ai pe ona ta o te mo fano ia ni sina mato au nanga ma faina su mai fa ilo mai pe fa pe wo umala vauta mo fainga ele fa alungu mai lo tua o ia faina mato so swani atu wa la tu foi la singa tu ina tu foi le advisory letter ia po se fautuanga foi le atu o lalu ile ana le la au lo fa le hotel ne faina ti foi le na o ia fa alungu longo ai wa ina ia faina ma wale no fo le Malo sau noa Julie fa aftai fo I o le o manino le tele o vaenga o lau tō au nanga e pe ona folasia I le nei fo I vaenga o le tā whaatal noanga o le nā ua mai mua mai lo tātou atunuu I le whaatal noanga ma le sunga ia Julie David ia o le ofisa sinia o le vaenga le puma a le mata ngā luenga o ngā luenga whela ua inga māti na ese alo tātou malo ia malalatou tautua malalatou fo I matawhai oi ia male au nanga ia Samoa. Mau se isi lao o I luma tātou toi whailo ai mo le taimi nei manu teleina le nei aso Samoa ngā luenga matiu te mawhaiva lava singa ese o whea ngai malu tātou atunuu. Whasoi fua ia.